Aneli Ahmić, petoplasirana takmičarka realitija Elita 8, konačno je dočekala trenutak koji je dugo priželjkivala. Nakon 10 mjeseci boravka u realitiju, izolacije i svakodnevnih pritisaka, Aneli se vratila svojoj porodici i ponovo zagrlila svoju ćerku Noru. U pratnji emotivnog partnera Luke Vujovića, sa kojim je vezu započela unutar Elite, otputovala je u Sarajevo. Njih dvoje su primećeni kako šetaju tržnim centrom, držeći se za ruke i pokazujući da emocije između njih i dalje postoje. Uprkos spekulacijama o tome da li će njihova veza opstati van kamera, njihovi zajednički trenuci u javnosti pokazuju bliskost i stabilnost. Luka je čak upoznao Anelinu ćerku Noru, a prema izveštajima to je prihvaćeno i od strane njenog bivšeg partnera i oca deteta, Asmina Durčića. Međutim, mir između bivših partnera ipak nije potrajao. Asmin se nedavno uključio u emisiju Narod pita i izneo niz teških i uznemirujućih optužbi na račun Aneli. Govorio je o njihovom zajedničkom životu, optuživši je za neodgovorno ponašanje prema detetu i tvrdio da mu je bila uskraćena mogućnost da provodi vrijeme sa Norom. Pored ličnih uvreda, izneo je i niz eksplicitnih komentara koji su izazvali šok među gledaocima. Dodao je da planira da se bori za potpuno starateljstvo nad detetom ako se, kako kaže, ovakvo ponašanje nastavi. Također je istakao da više ne voli Aneli, da se okrenuo drugoj ženi, kao i da će objaviti nove dokaze ako bude prozivan u javnosti. Ova ispovest otvorila je novo poglavlje sukoba između Aneli i Asmina i ostaje da se vidi kako će se njihova porodična situacija dalje razvijati.